Mohanto wa seo ba dumelang ho sona e leng ho lwantshana le tlhekefetso ya basadi le bana. Sihle Sibisi le yena o hlalositse nalane ya bophelo ba hae. I was victimized, abused at the hands of churches, at the hands of pastors for about 10 years of my life. I mean, I was given to the church at the age of 16 and I'm 35 years old now. So 20 years later, I was able to actually stand up and speak out and say, this is what happened to me. Batjha bana ba re ho lekane. When young people are aroused, we are so capable of bringing down towers of oppression. And for the longest time ever, women have been oppressed in the country and in a nation that they basically carry on their backs. So I feel strongly about this because it's something that everyone needs to fight for, and we're just being a voice for someone that does not have a voice. Monong wa ha letsholo la matsatsi a 16 le kgahlanong le tlhekefetso ya bong le etsahala nakong eo dipalopalo di bontshang ha tlhekefetso ya basadi le bana e ntse e hlwa mekwalaba. Tlhekefetso malapeng le yona e tswela pele ho ja setsi, mme basadi malapeng a jwalo ba qobelleha ho dula le bahanyapetsi ba bona lebaka e le mehato e kentsweng tshebetsong e kginang metsamao ya baahi.